Zdravo! Moje ime je Ivana i danas ćemo pričati o održavanju brenda. Kada ste kreirali i definisali svoj biznis, u pitanju su samo početni koraci. Vaš brend je i dalje prazan sud koji treba ispuniti. Ne zaboravite da je brend obećanje koje se ispunjava iznova i iznova ciljnoj grupi klijenata sve dok ne steknete njihovo poverenje. Drugim rečima, bitan je kontinuitet. Ako postoji kontinuitet kvaliteta vaše usluge i proizvoda, vaše mušterije će se stalno vraćati istom. Podsjetimo se, ljudi žele sigurnost, žele kontinuitet kvaliteta koji mogu da očekuju i po kojem će prepoznati vaš brend kao bolji. Ipak, u svijetu tržišne konkurencije, na kojoj se konkurenti često smenjuju, ali i pojačavaju svoje pozicije, morate naći načine da ostanete među glavnim imenima ili da se trudite da dođete do istih. Vaš cilj je da budete jedan od prvih izbora svoje ciljne grupi mušterija kada se prisete svih konkurenata koji nude svoje rešenje. Posao bez mušterija ne funkcioniše, zato je bitan deo održavanja vašeg biznisa održavanje mušterija. Kada ste uspeli da pridobijete mušteriju, trudite se da održite kvalitet i pospešujete ga održavajući tako sebe na visokoj poziciji tržišta u kome funkcionišete. Mušterija koju ste već stekli može vam pomoći na više načina. Podstičite vaše mušterije da prave preporuke drugima o vašem poslu. Internet preporuke na sajtovima su odličan način da privučete nove mušterije. Pružite mušterijama dobro iskustvo. Ne zaboravite na snagu koje društvene mreže imaju u održavanju biznisa. Sadržaj koji izbacujete online često je prva prepreka koja može da se nađe na putu održavanja vašeg biznisa. Potrudite se da pomoću atraktivnog sadržaja pospešite vaš marketing. Opšte je poznato u svetu biznisa da je novu mušteriju nekoliko puta skuplje zadržati nego staru. Potrudite se zato da prilikom pronalaženja novih mušterija ne zaboravite na stare. Prisjetite se i vašeg biznis plana i biznis strategije. Razmišljajte o rizicima. Budite uvek korak napred. Finansijska sigurnost bitna je za svaki biznis, tako da se potrudite da u slučaju finansijske neočekivane poteškoće imate plan D. Potrudite se da priliv novca adekvatno koristite i da znate kako najpravilnije sa novcem postupati. Održivost je bitna, posebno ako razmišljate o svom brendu na duže staze. Ako ste uspeli da prođete kroz proces kreiranja i održavate brend koji ste stvorili, a čijim ste karakteristikama zadovoljni, vreme je da saznate za opciju prodaje brenda i šta ona znači za vas. O tome u sledećoj lekciji.